Ia kotomak bicara hikmah maka de andri gurut tak angka tutan lupas na de nawat di masara ia kotomak sumpayang. Tapi ia kotomak bicara syariah ia ko angka moje ne nama tarate na to tamila na masigi na to masumpayang ia ko dito na batal sumpayang ni musti lulungan ni apalagi sisi na yoro sumpayang. Tapi maka de wawan na guru tapa hikmah ia kotomelo runtu lunrak nyaman na yeseni ibadah terutama ia kotomak kaswiyang batonan na inimati ia kotomak kaswiyang ang kami matutan lupas na de nawat di masara ia kotomak sumpayang ia na tu maka de guru ta ang katong masumpayang na jadikan isumpayang na nasabak kawajiban ang katong masumpayang na jadikan isumpayang na nasabak kabutuhan kaya sa kawajiban asal masumpayang hindi na nikmati sumpayang na yato na maparipar iya ko masumpayang palagi iya ko katotajan na kanajulo sinang bawas sumpayang maka de guru ta inaan kataw na jadikan sumpayan na nasa kawajiban iya pa namanya mapapinadin na iya pupure masumpayan jadi iya katoto iya pura pimapiris na namanya mapapinadin na maka de guru tak baru sebatas kewajiban tapi iya sele kabutuhan mapamule taka marelatu dari sandat titulimanya memituha di papinadin na samanat kaniya po hinomonro magay na sabak iya sele sumpaya pakat kasa anak komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya mapamule takak merek nak mayang memimentuh apa pinakdin na baca fatihah na rukuk na sujud na tudan na maka de ande gurut tak mapamule takak merek manyama papinakdin na lentu dari salat maka itulah sumpahan na sabak kebutuhan iya kumatay mamini dukuna na mafuti na de nandri kulla halati lentu asyukiyah atau makamalabi jamaah yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul adlam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa suhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan alina teman-teman kita para pengurus Masjid Raudatul Abadi beserta dengan para wisaranya. Yang saya hormati dan saya muliakan alina teman-teman kita anti guru yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, ibu-ibu majelis taklim, sinina, tomatua maladi, sila suruhku jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sinina papujiye musti ang kamanangin apune fungan lataan. Magai nasabak fungan lataan pancadi bisinin na alam uwa maraja pamasin dan naniya akamasin alorihi di madang uwa iyai maparintangan ipatatungi agama sallam uwa iyai maparintangan isinin atau panditay seri uwa mag napanasan yakiya napakasing agama sallam. Alhamdulillah syukurukik mapuji tantikan kah lori sisi araja aku wasakan nafungan lataan
nasabak rilalana asya maasi subongat tajawani degaga akatta sangadina natofada melupan lebang dua wali limatat natofada cengari bitara memagi-magi nasabak padongat tajamanang mancadi patampak barakan apa masih sehingga mancadi apalah keminat batuah batongan na ipasiyama nasaba anu macawi ipasisumpungi nasaba anu mabela maka mesti malebangi yatupani it nasaba sidimito hapak kasiwiya keminat batuah nama raja di sisi nafungan la ta'ala salawat naniya papasalamat masuk ifangola lori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata jerlokan ni asalamakang akatuungan linota akatuungan akhirat na iya surugay lulumito'y hapamasina upapahanap po na itong masalawa ikmakotoro itong mapasalama imasa lori alimalabin na Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadan kamanamuah natofada makali risalah kabitarai nariyan tupuri awala gading itu na kiyasi na pepangulawa litmito haga gayak kate na yasi matamate di rofatawi sangali na tumilo pada salama selewangan yasi salama selewangan salama riwan walino salama riwan wa akhirat makanya inti sitongan na yakotomil doang ia kotopura mabirisan lari sisi na sumpaya para luwih makotoro sumpaya sunnah pasapiwan tori palawangan na wadi ia koyakan dua wali lima tanda tomin lodoang wadi jadi makuparupa padongan na tolinoy tapi makade andri gurun tak inti sitongan na ia kotomin lodong opo itu capak na padongan makanya dia na turaga padongan limondin na yoro sangalin na salawat na sabatan rapapuji lori na dikta na yana ditutup na sabak baraka na suratul fatihah tapi na iya yan na angkat tolamin lodong na takode na mata iya padongan ni maka dia andri gurun tasama na tudi na suku padongan na maka kaya ro iya po pada ibadah na sabari fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar milau ki asalamakan nasabat di jinna lilong to milau asalamakan nasabat di jinna akhirat na to mabila rifacala na fungan la ta'ala maka sampai dua pasalang ada yang sampai nasabat syafaat na nabita yang kedua lioralun na fungan la ta'ala natakot na tofada na tunani ipamasinat na iwana kinasabad suhuga sinin na tumatamala di jamaah yang dimuliakan Allah apa ini itu yang utama di suhuga na sabab pamasi makanya di nawadi ijak makadayiro to makabua atas salayariga masih capak na neraka aja akama baja na sanadiyah na takot iwarini hidayah na nono pamasi na fungan na tala na nono suruga apawat dijadiin kato ahli ibadah makanya pakasian na makanya sumbajan na tabi negia makanya ni mandi na angka coki mangiyok na urung yoro coki na luru madat ka na maliwasat na mata yoro coki dan kanah di na lulungang ipamasid na iwala na sabak neraka ang katawi di na makanya ibadah na patu-patu pakasian na tapi ni kami suwi madat ka kotangan na wiriwatak tanah na lengiwan na laso adat kangan na yakka iwari pamasid na tami suruga tumatamalabi yung kiyahad batuangan na makadali andri guru tapan hikmay iya foto makasiwi yang ada na iri kisya igan na ibadah tak na sabak melo ki iwala kasuruga mahit na sabak yasa itu ibadah padangkan tayo padangkan ni iya po mabalog kami rosaro nalili sisa po nabalog na sapo siya ka sorona sisa po ropiya iwat ko modala makanya guru tayo po to makasiwi yang ada di moreke ni siya igan na ibadah ko na sabak melo po iwala kasuruga aja to mo kasiyan na sabab melo ko mabel rifacala na fungan na tanah main na sabab yesen ibadah tau pelorang ada pale at kasiyan ni na sabab riorando
na iya may kewajiban ni maka musti ko nang iya tu sifat keikhlasan ni sampai pungan la ta'ala na sabab pagkasiwiya apa aja akamah na tumak kasiwiya ternyata yoro apala pagkasiyan ini na latori pungan la ta'ala makan aja akamah nan ribalao siriyati lalipa icicak pujiani na bolong ini maakaborokan na tasajo itangalanan na sapuripala na pucapak balalingui makadaru untuk digaga ilulong sangalin na sa isa tong pilih ibawan na niya toro makaya ko to makaswiya mayro iyalah na sabaanan na fungalatalah na tola na sabapangkaw kawatakale kaya yaro kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin majepusinin na sumpayata majepusinin na pagkaswiyata tuwo tak makita ang kamanan ito na punay fungan na ta'ala maka musti makan ripaku jambata sepi pinamalara singkerut silarian na tapotat deni pakungan na sini na tumatambala di jamaah yang dimuliakan Allah ya pomelo kilolongan ilunrah nyaman na ya kotomak kasirian iya kotomak bicara hikmah maka de andri burota ang katutan lupas na de nawat di masalah ya kotomak sumpayang tapi dia kotomak bicara syariah ia ko ang kamo je na matarate na totami lala masigi na tomas sumpayang ia ko dito na bakal sumpayang ni musti lulungan ni apalagi sisi na yoro sumpayang tapi maka de wawan na guru tapa hikmah ia kotomelo runtu runrah nyaman na yeseni ibadah terutama ia kotomak kaswiyang batonan na inimati ya koto makaswiyang ang kami matutan lupas na din nawat lima saray ya koto masumpayang iya na itong makaligurota ang katong masumpayang na jadikan isumpayang na nasa bakawajiban ang katong masumpayang na jadikan isumpayang na nasa bakabutuhan kaya sa kawajiban asal masumpayang hindi na nikmati sumpayang na yato na maparipar iya ko masumpayang palagi ya ko kato tadi na kanajuno sinampo wasumpaga maka de gurut tak ina al katau na jadikan sumpagan na nasa bakawajiban iya pa namanya mapapindah din na ya ko pure masumpaga jadi ya ko kato to iya pura pimapirisan na namanya mapapindah din na maka de gurut tak baru sebatas kewajiban tapi ya sele kabutuhan mapamule takak berlektu beresan tak titulimanya memito haji papindah din na samanat kaniya po hinomondro manday na sabak yeseng supaya pakat kasa ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya mapamule takak berenah mayang memimetuh apa pinak dinna baca fatihah na rukuk na sujud na tudanna maka de ande gurutta mapamule takak berek manyama papinak dinna lentu beresalah maka itulah sumpah na sabak kebutuhan iya pemakai mamimi dukuna na mafuti na de nandri kulla halati lentu as-sukiyah tomakamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ia kotomak bicara memang mawatan tapi maka de gorotan ia kotomak sumpajang ang katutan lupas lang aja lalu ya nasara kaya yoro nomor sidi ang katu yeseni pilihan sumpajang berarti pangkau ke ia po ang kapangkau ke musti ang katat terruku sujud natural yang kedua kauliyah berarti ucapak baca-baca sikri opo ilalan sumpajangnya yang ketiga kuliah peringaran pangkau ke baca-baca sikri peringaran maka de guru tak ada nalanya ia kumuatan aku masumpajak tapi yana angka tu masumpajak na peringaran ni napati masumpajak maka de guru tak kaniya sumpajak ngasan na yato aga pala tapak korup mi asan na ia po angka tu masumpajak baca-baca minapati masumpajang mapamuli takak barik baca fatihah nasahada salawat letu diri salat maka dati guru tataniya sumpajang asan na yato anggap pala sikar ini asan na pilalan na sumpajang iya po ang kato masumpajang ang kanat kato na rukod na sujud na tudanak maka dati guru tataniya sumpajang asan na yato anggap pala garabanan niya sana
Makanya ang katoto masumpanya, makanya pangkaukan na takak mari Allahu Akbar, tapi paringaran na ang kikubalungin. Paringaran ang kikubalubalo naman, napasumpanya ni watakalinan, tan napasumpanya ni paringaran. Makanya makanya guru tak minimal, iyan na iya kaluan, iya ko ang kami makula na sa bato mata na masumpanya, diruntuk lungganya man na iya siyang ibadah. Pangulut tak sedina ali kawaramallahu wajahah waktu na ipana to na pupan na tembus na moya katani di waktu patina tapi magi di waktu matanan na masupadan igat tayo anak panen diga ka na rasa kalatu birsalan na pulangi sahabat makadapuran dia muat do iya ro anak panen na kadapura waktu di waktu matanan ta masupadan di na rasa kang ipatina magi na sabak na runtuk lunggahnya mana dia seni ibadah na sabak dia seni sumpah komunikasi. Jadi itu sumpahnya ni anak untuk tumak bicara langsung sebab Allah Ta'ala. Maka dari itu warna andi guru tak komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya saya sumpahnya toma-toma lebih ya habib. Maka ya tona harunat katai nasabar na itay miragit na bitak digaga akata sengadin na tarini pakasiyah 50 sumpahnya kinalan na kita marasan dia toma-toma lebih ya habib. Apa ia kotomak bicara amir raja kan nombor ini 2 pakutan ada ya nomor siding ada pasabani nabita ipamiraja yang kedua ada Napoleon polene pamiraja jadi itu nabita ipamiraja tanggal 27 Rajab anna ratuna 20 Masehi batolan na 10 purana ilantik menjadi suruh telutus sebelum malaikat depurat dari Makkah lalu di Madinah itu disebut dengan Amul Husni. Betulan na Amul Husni takun duka cita yang dialami baginda Rasul. Malai na sabairo waktu 2 torifojin dan disuri pamasina penganla ta'ala. Ni kaya nomor sitih Abu Thalib termasuk panlati aruna na bigtas sekaligus amurena. Dia nagan talungkulang matina amurina macui mati terifojina pangulut tasiti Khadijatul Kubra. Jadi itu nabita napai talungkulang monro pubuan na Indo na matini mani amur na pangulut tasayidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ini tatanya rilino makan na anatong umurut na nabita mati Indo na pangulut tasiti Aminah. Batolan na anak tang umurut na nabita itu sudah yatimpian tentang maki ambo tang maki Indo. 2 tong mati na Indo na mati sini na Abdul Muttalib na mati an naratuna 20 siti Masehi 2 torifojin na lisuri pamasina kung Allah subhanahu wa ta'ala. Batolan na yesega yatu amatian de naipahan batongan na naipahan iya yaitu amat hinggang ini nakadaanan na tumatuwa burani makunray tokasiasi tosogi rakyat biasa na tumaparenta di nakadataw ang kajabatan na makipangka di nakadayo pak galu pak darat pak balu panangkat iya po nadapi ni watun na maka mesti kita akan kembali kepada Allah. Nasa bahaya linoy tanah yung rimakanigya langiri didungi punrat sinampot tumatama lebih yang dia adik na makadam ito'y hafungan na ta'ala nilalag na ako rangi iya kauli innama hadihil hayatu dunya matahun makadaya tulinoy punrat lipanan ang katumato na ang kawatuh musalay at waraparan ang katumato na ang kawatuh musalay kalwargamo ang katumato na ang kawatuh musalay jamajamangi iya komagay iya konadati ni watun na pakdukake amatingan ng itumotomalapi jamaah yang dimuliakan Allah. Apa iya linoy pada lekbat tasik manuwar riyola manuwat temakiwiri na malutang makigangka maka tepok maylo yunri ato nang iyo kotomelo salama tau erikuang iya na pepa siri iya na pasa na serikuampan na to salama riwano walino na to salama riwano asyar tatong erito ngange at katani kiri pacinge lete kiri lampusan re kiri pasonay musti ang kamanang isalama na sa bakpak doon apa ya ko natunangi ang napasalag
kaya yaro iya kokole ni omba si tapo-tapuwi marutu buluna arapa mati dawai pulo kalai litre kalagai na capuro nililay makaya natulala di nagaga sa ngalina na tumasasakali di rupa tau ito makamala biyayaan iya pemaloniso ni na pasa pada lebat tong mga lalay na cakarundu na panimbiasa mele sa legay iya ko ipamadang tau tapi ingat na maruto tumpun na matan na di nagaga warekada na sa warekada puli ko lampatimun na tagkomende kalaga ina capuro ililay kapiwatangin na matat na maka iya na tuwag to proses ketika malok na masaran nyawa tak puli ko rito bunta tumotomalat di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya ya tona rohana sabari na lisuri pamasina Abu Thalib bakmaday pembaikotan yang dilakukan orang kafir terhadap orang Islam na sabari na mamimido ko na Abu Thalib na malasa na lisuri pamasina kung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kapanrita pa kuwani makadang di nagan talungas sumatina amorena maka macutoy mati bainina torifojina pangulut ta Siti Khadijatul Kubra ni kayero makunray may gawarampangan na malakot tuaning agama na kung Allah Ta'ala dia berjuang bersama natin untuk menegakkan agama Allah opay tengah na kotamak na tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah sinin na tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah maka yatona rawatuwe ipamira dinamita menre ilangi pitus susunge makarolori sidaratul muntaha naik ke alam mustawa alal ars didaga akatta sengadin natarimi sumpahnya tomotomana biyahadu makanya pengulut tajibel ya Muhammad ijelis Muhammad at-tarruno jadi okko sidaratul muntaha lepangi pengulut tajibarit nasurim mataruna dikta makanya Nabi ta'e beri magi ni musibah nak sirun turifong Allah Ta'ala agar nasa pengulung tadi beri ya Muhammad kapan kita ini bangsa malaikat ketika melewati batasan sidratul muntaha maka mesti kami hancur tapi nomor kita putana ia ko hancur malaikat tapi magi nalina hancur tubuh na nabita ni waktu sirun tu na kung Allah Ta'ala untuk tarima yeseng sumpah atau makamala biyang hadit maka dari itu awan na gurut tapang hikmay na sabak iya metoha tubuh na nabita apalisir itu makamala biyang hadit kaya kaya nomor siti ay yeseng sat basiriyah sat manusia biasa yang kedua sat malikiyah sat na malaikat yang ketiga sak malikiyah ala malikiyah sakna malaikat ya sakna malaikat capatna natonai nurna Muhammad sehingga mampu bertemu langsung dengan Allah untuk tarime maka suya sumpah dan 50 tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah sini tomo-tomo lebih jamaah peringatan Isra Mi'raj yang masih kepung Allah subhanahu wa ta'ala makanya ya sini itu ya sumpahan pakat kasar anak komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya ia dipahami maka dia sumpah dan terima Nabi tak 50 cuma kami pandita pahami makada angka pandita makada 50 waktu angka tu makada 50 rakanna ia 50 waktu tak bagi dua 5 waktu menjadi wajib 45 waktu menjadi sunnah tapi angka tu pandita pahami maka ada 50 waktu tapi 50 tu hitungan rakanna betongan na 50 rakanna 10 pitu rakanna menjadi wajib 30 rakanna menjadi sikri ombo isaliwan sumpah jangi makanya itu sumpah jang para duwe 10 tu pitu rakanna yang mana lorota patarakan asara patarakan magharibi telurakan Isa pataraka subuh dorakan tiba si jumlah kas 10 itu rakan yang mana tapi ia tu 30 rakan nak menjadi sikri opo isaliwan sumpahnya makanya dalam kitab Fadilah Amat makanya Nabi tak ia kumpura ko makdiri salat asikri ko napa ko doang makanya malahiran natonang itu sikri menjadi 30 subhanallah masya Allah mapati ngifungan natala ka 30
Alhamdulillah sini nama puji apun dengan nama nafungan latala ibadah katalu puluh talu. Allahu Akbar fungan latala masaro maraja talu puluh talu. Makanya ia ko talu puluh talu ditambah 10 itu kali pun 50 piyamanan. Maka dani wawanna andre guru tapata sopa ya da angka tok najane sumpah jawadi mapamule takak marek letu dari sallam purana mak dari sallam masih na sebat tafakkur na min lawa maka pada lepa hakikinna ia ponajane sumpah jannah 50 rakanna yaman. Tapi katonya kita bahan ya na pura mak dari sallam samanda kan kabuk-kaburina na sumasi japuli komasigi apa ini dia ada nilo doa apa kaya ropahan nama karya saya sumpah jam apa mulut kata parela tu beresan lah ya foto pura nama beresan tanya sumpah jangan senda itu tapi justru Nabi mengatakan dalam kitab Fadilah Amal asik riko na pokok minodok malah ya dan sebahagi kan ya saya sumpah ya sini nak mau lebih jamaah yang dimuliakan Allah ya foto melo iwaring alamu rabbahmu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di ujung kematian kita maka digurut tapalihara lalu sumpah jamu ya na angka mo pak diri gamari musyikin namo maga jama-jaman namo maga kesibukan nah genadaki waktu naluang kamneto waktunya untuk beribadah kepada Allah maka dari wawana andi guru takai telari no pak diri jama baca na sengaja dia mati maka dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka ia tu hakikat na syahadat ang kamitik kesumpajannya pangkaukan na syahadat na sabas sumpajan ya na ang kato mas sumpajan namo baga kanjak na tarate na jenek na makanjak na tatong na rukuk na sujud na tudan na tapi nekia ia kode na syahadat pila na sumpajan na maka de andri gurunta secara mutlak mesti batal ia kesumpajan apa ya tu kesumpajan ini lima dia koto mak bicara syariah kaya roh nomor siti tatongi na sabat takbar yang kedua baca Fatihah yang ketiga syahadat salawat umku ilalan tahiyya itu tu nasabah beresalan makanya lima itu yaman na iya to na haintin na syahadat angke ko sumpayan pangkaukan na syahadat nasabah sumpayan iya na tunakara na ditarilalan na hadisna man akhirul kalam la ilaha illallah dah halal jannah niga tahu dicapak amatin na angka masaili syahadat Allah dah halal jannah ijami tam suruga tomo-tomo lebih jahat tapi angka toto milu mati tiap aja maka dendang mereka nak campur ilai manduli suni peset tiap aja yang korite rupan na taperi ingat na marutu tungku na makan apa yang nelo mati tani famada mesti taperi ingat na marutu tungku na makan tapi tiap aja maka dendang maka dari sila suran lain kami majito ladenda sahabat nala dawat tu nama disi uli sayar ladenda angka ladenda puri maka damunda ternyata telusuri pakkan dalak dawat tu nama disi sini na tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah bakal kasih di kisah nyata yang perlu saya sampaikan itu terjadi di Kabupaten Sidenden Rapang di Kecamatan Pancarijan angka tomatua arwah puluh na lima tong umuruk na ko arwah puluh na lima tong umuruk na tawe nomor si imam mata bale matana yang kedua buku ko jokai dayaro na tomatua si pu atakalena akan nasarok jarak antara rumah dengan masjid kurang lebih 200 meter ponala ni tongkat na najuk kalau masih mak bereja mak nasiren ring ya robate kajena ya rojena mak gar si ya robalo paje kajena katan lule pamapi sutui riwatatan na pala tu ko masih mak bereja mak riwat na pure pemolana masih makadani wijan nambo aja ni dito ko masih mak bereja mak nomor si dinakan nati usuk yang kedua dia namanya sapati tata aja kama maleto kinalapok yun to na ini suruh jadi persoalan tapi makanya foto-foto na podani wijan na saparalalo ka awo matua
musaki komondin na masigi mupasisuko lato ko boleh dia na ropakin makatani lato ko masigi maderegan na saman na di namanya mapapinaki ko ya ko tala ko masigi maderegan manya memetuhat papinaki ko ya ko masigi daripada ko boleh. Ternyata ketika di ujung kematiannya maka dia mulai balanas tak semenjak kemaringan ramai cerita dia naga tahu nyaman na uwi tamatena sagani na foto matua mangai 5 kali dia mengulangi kalimat la ilaha illallah dia nak kalalanya faringarana masih kali apa aja tapi cakap amatena dia ucapkan syahadat ketika dia meninggal maka dia naga kami nama gelok wita amatikan malai ternyata pak berigama tomo-tomo jamaah yang dimuliakan Allah. Sini na tomo-tomo jamaah yang dimuliakan Allah. Apa yang itu ya sitongan na hakikat na syahada ang kamati yang pun dan dia pun bicara hikmah kaya gaya roh. Nomor siti iaitu jadi 5 kalimat yamanan. Akisah dinenna Indo 5 padden lo datu 5 onron na macicinya anak kalimah. Batongan na akisah dengan na ali ulama nasahlullah mahak batongan na Allah ya ko Allah ilahi aliput na maka dia Allah ilahi naman na maka dia iya mata ya to Allah yang kedua tiga risi pada 5 antara tangan kanan dengan tangan kiri ternyata yang risi pada 5 itu ternyata angka arah 10 arwah ya to si garisina pala 5 abyo ta arwa pulo na sidi ya ko arwa pulo na sidi itambah 10 arwa siya nolongan asira pulo na asira asam marajana puwangi ilalat na akorangi 30 geso 110 abasura kurang lebih anna sabunna anna ratuna anna puluna anna haya. Anak-anak ketika nafis sebelum balik taiti do cilida itu berlafazkan Allah. Makanya isinya anak wali anak dia pana balik mari itu do cilida itu berlafazkan Allah. Makanya itu ya anak dia pana balik namun maka ko atas salah itu lay catat dosa dia dena. Ya pidi isinya anak wali na kada stape ko ni pala ya ko katomatua majang go macam banali pana supaya tanega anak wali sandaya maka katanya anak wali isinya tahu kutu. Sini nak tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya digagala lagi tetapi dia masuk pajak. Apakah matosi di sahabat baru-baru tama sallan nawarani makutana ko nakita maka day suruh Allah Ta'ala ya jero sumpajang matinulu na ijamah batungan na namo tumala saja matuh digagala na namo dito masuk pajak wati matitana surugan micawi na kita mangkalingi rawarikadan na lapos sahabat maka din na kita ang kamoto lalo namo din wasumpaya wati moto tapos surugan kaya na yun nomoro 6 ating rokolat to asokiyama maka din ito tumatin din akan ni kawajiban yada ang katumatin romangarot na beelo na matin rotongan makanya din akan ni kawajiban tapi ko ang katumatin roh nang kalinga tiba ko masikit din na matin rosanaya roh agapet na kapalipat dyan matan na. Yang kedua langsung ditaan jadi anak-anak kulit to sokiyama makanya itu anak-anak dia akan kewajiban dia akan hukum. Yang ketiga anda ditawjang kulit to mubana kasadaranmu batungan na kalau lalak dia akan kewajiban nawat ditambah surugan nomor 6 taumatin rohman nanongan. Yang kedua anak-anak ketiga balik yang ketiga tawjangan dan to mubana peringaran atau motomana di jamaah yang dimuliakan Allah. Selain daripada itu mesti kita lakukan yeseni sumpahnya tomo-tomo lebih yang dia hadir. Tapi kalau dia ditambah hadis sekadar kilo dia boleh mata reka. Nah karena mau dia itu mas sumpahnya ia tu sumpahnya ni oli yang namakan jamu sifat daripada tayang itu jadi apa malai makanya sifat tak kedo malaikat mas sifat nani dengan ka Elohi atinna rufatawi dengan ka ilucapi pakitan na iya na to sitongan na jadi na sebab iya to sitongan na iya po ang kato matareka na rin na sariya itu sa lalopo apa iya to agama talo sariya tareka hakikat na tunang maarifat na sa mahabbatullah kita kepada Allah yesenya sariya lalang tareka papenya puya rega pangkau ke yesenya hakikat adalah
papejemput na tona yesenge maripat dan tanda kecintaan kita kepada Allah di sisi na hakbunallah tomo-tomo lebih yang dia hadir. Tapi ang kato makada iya namo ikajero na sa pasumpayan tapi nama kaji sifatnya iya na pole masigi lelen itu tala jana tuwi macurita kayo na panggung pasumpayan tapi maja sifat tu ako di mana gagan na tahu iya kumakuro pasumpayan namo to pasumpayan iya kumakanja mo sifat ka makadang itu andi gurunta angka moy pasumpayan maja sifat daripada tomalampunan na sumpayan. Contoh ini kira-kira angka moy pasumpayan maja sifat daripada tomalampunan na sumpayan. Iya ko pasumpayan maja sifat rupa sifat aja tu na sabahidaya ko bunga natala di sisi na sumpayan. Tapi ya poto malam pun ada nasupaya manasasisa na balik pengalatala mari di najami syariah itu moto malam di jamaah yang dimuliakan Allah. Sini na moto malam di jamaah peringatan Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah terakhir ang kapatuangan napakurangi nabita maka dari nabita ang kapatuangan ni ganiga bati ye fatdongan ni tanula sa di nakan ni namati apa ya singi itu lasa diga atau dinakan nelasa malah samana tahu angka to malasa mundo koribula pakita nga jama ya singi bada angka to malasa matuko ko kasur iya to na jama ya to na teme alhamdulillah ini waringa di sini yana to nakala kita niga to jama ye niga to bada ya pado ngangi ujang tanula sa dinakan nay kaya ro nomor siti puradi nakan nila sa staro na mati. Ya saya nggak sasarot kaku sih 6% di hawata kali capat gemar itu capat nak kena wajib ya kau nak starot sampai sekarang itu belum ada obat. Yang kedua kurani nak mati mendadak ya termasuk penyakit kanker. Yang ketiga dia nak sama pun nanti suri pamasin nak pengalataan. Angka waktu matangangi Nabi Sulaiman tudak takko angka angin maka wusuk maka di pengulutan Nabi Sulaiman hujan berangi maka nama angka siapa engkau maka dari ranginya ana ruhul amar ia kota maka uku watakalina ana apuna ada maka saya membuat dia lupu ia kota maka uku otana saya membuat dia hilang melut tu ni pengulutan Nabi Sulaiman maka dari ranginya namo mutunu kak malampai sunga kak letu asukiyama ia kawat dipunu kak sengadina harga aku wasangan na pengalataan maka ang kedua pesan yang ranginya maka daya Nabi Allah yang angka anak aku mematindo na sebab dua waktu maka saya masuk kaya gaya pertama ada lalu musurai pak biasanya anak aku mematindo pak da asara letu magharibi ya na matindo maka saya masuk maka dia ada pak urana na mati ya pematindo pak da magharibi sampai maksudnya waktu isa maka saya masuk makanya itu ada mata dua waktu nadai matindro ba'da as-salat letuk magharibi sebelum tama waktu isya makanya waktu nanakan nalasa apun nabita maka datang lagi Jibril mengajarkan satu doa iya nakala nabita ni dari sisi na umat kubati ya fadungan walaupun hanya satu kali seumur hidupnya maka ujami tanulasa dia nakan lagi kaya kanila fadungan na tabagay Allahumma inni a'udhu bika minarrihil amad wadamil aswad wada'il akbar nabi yang menjamin tanulasa din akan natin na tumati taplani Allahumma inni a'udhu bika minarrihil amad wadamil aswad wada'il akbar taplani depa oh de si sempit dia kode tabla ini menibawa Allahumma inni a'udhu bika minarrihil amr wadamil aswad wada'il akbar depa toh depa mati bawan ni sini na tomo-tomo lebih yang kehajat maka marilah kita berdoa kepada Allah pemagi-magi na sebab fadongan tayo mancaji wipatang pabaraka sehingga ilulungan na sebab surga pamasin na pengalataan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, Allahul mu'affiq ila aqwamit thoriq. Nasyarru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.